Gradski odbor Srpskog pokreta obnove Sombor održao je konferenciju za medije na kojoj je bilo reči o predstojećim izborima koji će najverovatnije biti održani 24. aprila. Predsjednik izvršnog odbora Gradskog odbora SPO Vladislav Živanović istakao je da će SPO izaći samostalno na izbore. Na izbore za lokalne mesne zajednice nisu izlazili, niti su podržavali neku grupu građana. Što se tiče samih lokalnih izbora, videli ste, oni će biti raspisani u narednih par dana i imaćemo nekih 40 i nešto dana, kako mi to kažemo u politici, za neku kampanju, iako sve ovo što mi radili u prethodnom periodu jeste kampanja i Srpski pokret obnove će se vrlo jasno bazirati na radu svojih funkcionera sa jasnom željom da pokažemo građanima Sombora, a pozivajući se na program koji smo uradili 2012. godine, šta je to Srpski pokret obnove uradio i šta su naši funkcioneri za ovih godinu i 6 i nešto više meseci uspeli da urade iz onoga što smo građanima obećali. Ne stidimo se da naš program iz 2012. godine pomenemo i da ga ponovo građanima predstavimo i da o njemu zajedno razgovaramo, da jednostavno pitamo i da prikažemo ono što smo uradili, da naravno snosimo odgovornost i sankcije za ono što nismo uradili ili nismo mogli, ali isto tako i da budemo realni i objektivni. Niti je Srpski pokret obnove bio najveća stranka u koaliciji, bio je samo deo jedne široke koalicije u kojoj smo naravno gledali da budemo pre svega dobri partneri, jer ako ste ušli u neki tim, onda ne možete da šutate loptu u sopstveni go, nego morate da radite zajednički i da budete deo tog tima u potpunosti. Ono što će SPO predstaviti sugrađanima je vizija razvoja grada u narednih 10 godina. Program ovih izbora nastavlja se na program iz 2012. godine. Živanović je pomenuo i javne ustanove na čijem čelu se nalaze predstavnici ove stranke, a koje veoma uspešno rade i posluju u poslednjih nekoliko godina.